ngo naraye mwirembo ry'ijuru nanje sinabimenye. Turo ry'Imana arigiye abantu babaho ubuzima busa n'ubwa Petero rwa rukerera rwa nyuma Yesu amaze gufatwa, ngo we na Yesu hari intera hagati. Yesu ngo akarenga nawe agahinguka, Yesu akarenga nawe agahinguka. Hari umuntu yumva mu mutima hari intera hagati ye na Yesu, kumva ntibarimo begerana nka mbere, kumva Yesu karafata ntamwumve neza, yashaka ntamubone, yahamagara kumva ntiyitabye, yakomanga kumva adakinguriwe. Pawulo aganira Atenayi 17 byakozwe n'intumwa, yaravuze ngo muyishakashake mukabakabye, ngo kuko itaba kure umuntu wese muri mwe. Ntiba kure oya, ntawizija oya, ntizifatirwa oya, iba bugufi bw'umuntu wese muri mwe. Impamvu ituma ubura Imana si uko Imana hari aho yagiye, ni wowe uje ugenda ukarindagira iyo. Hari ahantu Adamu yabaga, Imana ikamusura, kongera ikagaruka ikamusura, kongera ikagaruka ikamusura. Kuvuga ngo umubonano we n'Imana rwari uruja n'uruza, usabane bwose. Niki kishe ubu busabane bwa Adamu n'Imana? Icyaha. Bibiliya iravuga ngo ubugingo bukora icyaha ngo nibwo buzapfa. Ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Muri Yuda haravuga ngo bapfuye bahagaze. Mu yandi magambo, bapfuye baza baririmba, bapfuye baza bahanura, bapfuye baza batega amaboko, ngo bapfuye bahagaze. Ngo baba ibicu bitereganywa, nta gahunda, kibagira aho bahagaze, bariyo. Cyo umuntu azayibaza, ariko ndakijwe cyangwa sinkijwe, Imana izinumva cyangwa ntinzi, nzoja mu ijuru cyangwa sinzojayo, mba mu gitabo cy'ubugingo cyangwa simbamo, ndi mwiza cyangwa sindi mwiza. Birivuga ngo niba ntacyo imitima yacu dukiraho urubanza, ngo turatinyuka kuza imbere y'amaso y'Imana. Uje ureba niba ikibanza wakiririyemo Yesu ari cyo ukibamo. Ureba aho watangiriye niba ari hahandi, za mbaraga, ya mavuta, bya byishimo, wa munezero, bwa busabane n'Imana. Imana nimkwira hose, nta kuntu yoba ngo areke gusingira Imana, keretse kureho mu mutima, keretse kureho mu mutima. Umutima ni kure bingana biti. Muri Zaburi, ese turi kumwe ba? Muri Zaburi igice cya mbere haravuga ngo ahirwa umuntu utagendera mu migambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha. Ibyo bibanza Bwana sifiwe. Arameze bato. Muri Zaburi ya 34 haravuga ngo igitsure cy'Imana
ngo kiri ku nkozi z'ibibi ngo imareho kwibukwa kwabo mu isi, ariko iburyo ngo hari abakiranutsi bayo ngo barayitakira bumva ngo ibakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Kibanza n'ahantu wumva Imana, n'ahandi Imana ikumva, n'ahantu ijuru rikingukira ubugingo ukumva indirimbo z'ibihimbano by'umwuka, ukumva Imana, waryama hakaza urwego ukumva ntuzurara ino sinzi yuzurara. Nafurahia baraka zote za ulimwengu wa roho. Tumvuriyo mwisi y'umwuka ukumva waragiye ubana n'Imana, n'ahantu uba uri umuturanyi w'Imana, korana nayo, wiriranwa nayo. Pawulo aravuga, Bwana sifiwe, nuko rero ngo ubwo dukorana nayo ngo turabingingira kudaherwa ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa. Turabingingira gufatana yombi cya kindi mwahawe mukisigame, ngo mwirinde cyane hatagiruza akabaka ikamba ryanyu. Mwirinde cyane, mwirinde cyane. Yesu yaganiriye n'umugore w'Umusamariya, aramubwira ati genda uhamagara umugabo. Nawe ngo aramubwira ngo nta mugabo ngira. Yesu atuvuze ukuri, ntawe nyine ugira. Wari ufite batanu, ubu ufite batandatu, n'uwo wa gatandatu nawe siwe, nawe siwe. Uyu nuwuhe? Nuwuhe Yesu yarabwiye Samariya? Samariya, Bwana sifiwe, yahereye mu mbaraga z'Imana, irayongobera, irayenga, iribagirana. Abanyamahanga bayimara imbaraga, isenga ibigirwamana, isenga ibigirwamana. Yesu ndi yaravuze abagabo aba yaravuze Imana z'i Samariya, n'iya mbere ntiyariyo, n'iya kabiri siyo, n'iya gatatu siyo, n'iya gatandatu wiratana Samariya nayo siyo. Cyo usanga abantu yatangiranye imbaraga zirashira, arabanza ararambarara, ngo buce yisubiraho ngo arakangutse. Bitwara amezi 8, arasubira noneho ngo aje kugwa aracurama, araza aje ngo asubire, ngo reka asubira avyuke. Ubu ari ku buvyuke bw'8 cyangwa bw'9, ntabwo si abana naka kayengera nako siko. Bibiri iravuga, Bwana sifiwe, duheze si cyubahiro ba, ngo kandi umuntu wese muri mwe ngo agumuko yarameze agihamagarwa bwa mbere. Imani ile ya kwanza, moto ule wa kwanza, za mbaraga za mbere. Hari waririmbye aravuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga, ngo ubwo Yesu yinjiraga mu bugingo bwanje. Kare uyabwiye Yesuwa yamwibagiwe ubwo wagabanyaga abantu ubutaka, ngo araza aramubwira ngo wanibagiwe ntuzi ico umugaragu w'Imana yatuvuzeho nje nawe babiri mwiteraniro ryose. Ngo aramubwira tese ko ndahasigaye teretse mu misozi ya Hebroni, kandi abanzi n'ababisha bose niyo bari, nawe urashaje. Aramubwira to Yesu nshaje. Aramubwira ngo imbaraga natabaranaga muri 40, ubu ngo ni 85. Bwana sifiwe, ndacyari kurya uko natangiye ni kurya, imbaraga nizirya, amavuta narya, jewe n'Imana ni kwa kundi. Ndacyasenga ngahura nayo ntacyo ndega, ndacumva ndi imbere y'Imana yanjye muri iyi myaka ntacyo byantwaye. Harori aravuga ngo ariko ibihe ngo tubikakumara imbaraga z'umutima. Bavandi, abantu batakaje ibibanza byabo. Uzorebe ikibanza uri, urebe abo mwabanaga
urebe nabo musigaye mu bantu, urebe abo mwandikiranaga nabo musigaye mwandikirana, urebe ibyo mwaganiraga n'ibyo musigaye muganira. Mu ntambwe zo gusubira inyuma, intambwe ya gatatu iravuga ngo nuko umuntu atangira kwihunza, kwitandukanya n'abakristo bakijijwe by'ukuri, akabarambirwa, ntabakibumva, ntabakibakozwa n'ibyo baba makumva ntibigezweho, siyo muntu se pase. Ni intambwe ya gatatu yo gusubira inyuma. So urebe niba bo mwabanaga nabo hehe, urebe nabo musigaye mu bana, urebe nabo musigaye muganira. Haleluya! Bibiliya iravuga intambwe ya gatandatu yo gusubira inyuma kwabo. Iyo umuntu ageze muri gatandatu ko gusubira inyuma, ngo nuko atangira gukunda kubana n'abakunda iby'iyi si, abanywi b'inzoga n'abasambanyi, ngo n'abandi bameze nk'abo. Iyo umuntu asigaye akunda kubana nabo, abageze muri gatandatu ko gusubira inyuma. Kandi ako gatandatu ni he? Si ngo kuva nkaha ni Bugande, sinzi naje, ariko wumve uba waravuye mu gihugu cya mbere ukaja mu cya kabiri ukagera muri gatandatu. Nicyo gihe umuntu ava yicara agaterera amaso yo mu mutima, akibuka ibihe yabagamo, akibuka imbaraga yagiraga, akibuka amavuta yagiraga, akibuka n'amasengesho y'urukerera yagiraga nayo kwiherera. Yibuka nuko yagaza asoma Bibiliya akumva byarashize, nta buryo bwo kubigarura bukibaho, nta buryo bwo kubikurura bukibaho, byararangiye, akabipepea mu bitekerezo. Bye bye. Biravuga ngo yibuka uwatereye ukagwa, ugaruke, ngo nutagaruka nanje ngo nzoza huri nk'umujura, ngo nzokura igitereko kitabaza haco n'akariya gato kari gasigaye. Haleluya! N'akariya gato kari gasigaye nzagakuraho, kure kurindagire. Cyakora ngo ariho bakeya b'itorero ry'Isarudi ngo batanduje imyenda yabo, batavuye mu bibanza byabo, abo ngo nibo bazagendana naje ku musozi wanje. Igituma Dawudi yasambanye niki? Dawudi ntiyasambanye ku wa mbere cyangwa ku wa kabiri. Dawudi yasambanye yaramaze kuririmba zaburi z'amazamuka. Izi zaburi zose muzamumva, indirimbo z'ibihimbano by'umwuka, na zaburi z'igititi, zaburi z'amarebe, zaburi za shigiyonoti, zaburi z'imparakazi, zaburi z'inumicecetse, zaburi yaraziririmbye zose uko zakabaye. Imana iravuga ngo ameze nk'uko umutima wawe ushaka. Araririmba, Imana iravuga, irongera iravuga, nyuma yaho arasambana. Bitekereze namwe, none ni gute Dawudi yasambanye? Dawudi yasambanye, Musa asambana yarahu Imana itamushaka, yarahu Imana itamutekereza. Kawe dawe uri kumwe n'abantu naka, uri kumwe n'abagore bari muri yaveni bambaye gusa susa, tuyakubwire mu mpamvu nyinshi zakunanije. Uzureba entourage yawe, uzureba abo mugendana, abo mwiriranwa, barya bawe bagufi. Bibiliya ivuga ngo mwiyambura umuntu wa kera n'imirimo ye. Umuntu wa kera ninde? Ni abagabo n'abagore n'abahungu n'abakobwa bose bataramenya ko Yesu yapfuye akazuka. Umuntu wa kera si ku myaka, umuntu wese tubana wita mene data, ariko ukibesha, ugiteranya, ukiba icyacumi, umunyarugambo, umusambuzi, umupfumu.
abantu bake Bibiliya ivuga Bwana sifiwe ngo abameze batyo tuje tubatera umugongo ngo nabo kwangurunuka. Pawulo yaravuze ngo ntabo ncira urubanza ngo kandi sabo hanze ngo abo ncira urubanza ngo nababita bene data tubana mu bitaramo ariko baraguye nibo ariko bari hanze ntacyo mvuyeho nabo. Habaye hige runaka Israeli iraterwa iterwa Dawudi atuje intwaro zararambitswe ibintu byaraciyemo ngo bavuge ngo kiratewe Dawudi ati mugende. Yowabu umugaba w'ingabo ararongora n'ingabo zose zatabaranye na Dawudi umunsi wa mbere kugeza ku wanyu. Ingabo zose uko zakabaye. Haleluya! Abatambyi bose uko bakabaye bambara efodi bafata isanduku y'isezerano bayikubita ku rutugu bararongora n'amakanzu yera n'amategeko y'Imana na za timazi bararongora bose. Abaririmbyi bose abakorari bose bene Asafu bene Kora n'abandi bose bararongora bose uko bakabaye ngo bafata bya bidari byose bya Dawidi uko byakabaye bararongora bose baragenda. Abatambyi bose isanduku ingabo zose uko zakabaye Dawudi asigara mu muhana n'abagore. None niki cyari gisigaye ngaye mbwira nawe niki kintu cyari ku nyuma niki kintu cyari ku. Haleluya! Dawidi yagazaje kuramya agacebura agatara akasinzi. Umunsi umwe araririmbye Imana itanga amasezerano 8 ngo asuye kuririmba itanga 8,000. Sinzi yagazaririmba ibidari bimugose iza gatoya ngo akazamuka yamanuka ngo Imana ikavuga ngo ngire gute. None ibyo byose ni mugende namwe ni mugende. Abatambyi ni mumvira ha jewe ndi muri aveni ndasigara hano nta kindi cyari gisigaye yarari mu kibanza Imana itamutekereza nta wari kumva kwingabo zotabara isanduku ikagenda ibitari bikagenda Dawudi agasigara muri aveni n'abagore. Utekereza muri byaravuze ngo bajana na Yesu gutabara abandi baririya baratabaye ku rugamba turi abasirikare ba Kristo. Hari amagambo azatangaza y'abaporo anejeje Satani tukaririmba ngo nimuze ngabo za Yesu tuje mu ndambara tukaririmba icyuya kikaturenga imitsi kirego ukagira ngo dufite imyingo twasoka hano hanze warebe iyo ntambara tubamo turarwanya ubuganda kuwa mbere iyo tuba ntihazwi iyo tuba kuwa kabiri twarangiza tukaza hano ngo turabasirikare beza umuntu yosinzira sizeri nindi sizeri bakamukangura abantu bagiye kuri primaire akagona nk'ifuso ingonera zikamurenga nk'umuferege yarangiza ngo turabasirikare beza. Bene iyo mibereho ninezeza Satani ntakunda abapagani bo kukabari. Satani ntakunda bari bafite tatuwaje aha ibinyugunyugu n'imitwe y'intare. Satani akunda ziryandyarya ziza zivuga ibyo zitabaye. Haleluya! Akunda barya bose bavuga kwezwa baranduye barya bavuga amahoro bafite inkindurane n'intambara bavuga ijuru batanditse mu gitabo cy'ubugingo. Satani akunda turi abasirikare sinabasevira ahubwo sinzi ikindi kiba munsi y'abasevira turiki. Buriya hari abantu bafite ubuzima bw'ubukristo butagira icyo bwungura Imana kivugira icyo butwara Satani. Ni ikintu kiri aho kikiziba ni ikintu kiri Satani ntabwo sinzi uko cyabaye bavandi aho kuba ubukristo bushimishe Satani umuntu yosubirayo akabwambura akaja ku kabare yabona mitsinga akazanywa nk'esitani. Ese siko bimeze? Dawudi yarari mu
kibanza Imana itamutekerezamo. Nawe banza utekereze ikibanza urimo, uhagaze he, uri kumwe nani, aho uri ni mwirembo ry'ijuru, aho uri ufite mu mutima inzira zigana ku Mana. Hari abantu bataye icyerekezo, bamwe ngo Imana ngo yerutse kuvuga muri mirongo, abandi ngo imaze imyaka, abandi ngo imaze imyaka, ariko kuri kw'Imana n'ubu nyine Imana kiravuga, no mu kanya Imana iravuga, nkunda bankunda, abanshaka n'umwete bazamba. Bintu yo kudushuhiriza ngo hari ibintu byari bikubujije, ngo hari ibyari biguhagaze imbere, tutunya abantu ntabihagaze imbere yawe bibaho. Ibyo ni ibinyabantu, ibyo ni ibitekerezo by'abahungu bazi kwexitamo ama emotion y'abaturage, bakabacangamusha ubwenge bugashira, ariko ntabwo biba hanze yawe, ibiguhagaze imbere. Umuri byaravuze, Bwana sifiwe, ngo vugutira kandi uncure ingamba zigire gute, ngo nibimba mu bigira gute, binanduza ibibuza umuntu ndibiba hanze, ibizimiza Imana biba hanze yawe, ibibuza kumva Imana nibibuza Imana kukumva ntibiba hanze yawe. Yesu yaravuze ngo icyica umuntu kiba muri we, icyica umuntu ntikiva hanze ye, imbaraga zimara umuntu ntiziba hanze ye, ntiziva mu baturanyi. Nicyo gituma tuzamuka umusozi ngo twagiye, bakagira ngo umusozi uvuzwe ngo nahatunyura ku biti n'amabuye abandi bakanyerera. Ntabwo ari uwo musozi, ni ukunyura hejuru y'ingeso, hejuru y'Imana yo mu ijuru. Bwana sifiwe. Twagira ahantu tubirengera byose, ukumva ugeze imbere y'amaso y'Imana, nta kigukingiriza kikibaho, nta kikugiteze kikibaho. Ngiye usanga abakristo benshi ngo reka ngo arareseguye Bibiliya ngo none nijoro batamutera, akazana aya makaratasi akayisegura nijoro, akarara acura, akarya inyama ataguze, imishito n'amabusheti, ugaca yatumbye bamwicaye ku ijosi. Bibiliya ivugwa si ndagira ngo mbabwire, muza muzireka zigumaho ziri, mutazamucana ibiganda. Bibiliya bivuzwe si ni ikindi, ni Dawidi yavuze ngo naribikiye mu mutima wanje. Paulo yaravuze ngo niyanditswe si kwa wino, ngo yandikwe n'umwuka w'Imana, ntiyandikwa ku mpapuro, ngo yandikwa ku bisate by'inyama, ariyo mitima yacu. Haleluya! Tuzi iyi Bibiliya irimo ibintu bibiri, irimo inyuguti, harimo n'ubugingo. Abantu benshi baza bavuga inyuguti, n'abandi benshi bakumva inyuguti. Kuvuga ngo tubone umuvuga butumwa utubwira ubugingo, twomukura, twomubona, twomuvana, abakabona abahanga, abanyabwenge n'ibirangirire, abarangije teoloji n'ama-PhD benshi muri abo ndahiye Imana yampamagaye n'abigisha b'inyuguti. Paulo yaravuze ngo kuko twebwe tutarabigisha b'inyuguti, turabigisha b'inyuguti, turabigisha ubugingo. Haleluya! Harimo inyuguti, harimo n'ubugingo. Amakuru naya rero, umunsi Yesu azoza, igitondo buzoca Yesu yaje, izi nyuguti nta n'imwe izogenda. Lecture de la Bible siniko hajya, ligue pour la lecture de la Bible, hari ibitabo birunze byose, nta na kimwe kizogenda, iki n'ibindi ntaho bizoja, ibitabo byose bizosigara ino biyongobere. Niki kizogenda? Hazogenda ubugingo, hazosigara inyuguti, hazogenda ubugingo. Haleluya! Kandi Bwana sifiwe, kandi abafite ubwo bugingo nibo nabo bazagenda.
abafite inyuguti bazosigara inanga. Umuntu yaravuze nakantu kamfashiye ndi kukavuga muri minsi. Yaravuze ngo Yesu aje kuwa gatandatu ngo ku cyumweru abantu bazoterana ngo habe igitangaza cy'umunezero, ngo kuko n'ubundi bazoja mu ijuru ngo si benshi, ngo ni bakeya cyane, ngo mu buryo materaniro atazaboneka igihanga cyabo, tagapu nini zaboneka ko bagiye, kubera ko waziko ngo hazagenda bakeya n'ubundi, kuko ntacyo Yesu azakurikiraho bafle, nta n'icyo azotwara groupe n'amashanyarazi, bizaka sente yamivuga bahamagare polisi ngo mwadusakuriye, nuko ngo mumanure itorero ryaraye rigiye mu rukerera, n'ubundi hazoba hagiye abantu bakeya cyane, atakusanya ngano kwa furaha gara. Haleluya! Ariko mana yaje Yesu we ya yo Yesu we wa Kristo. Angazwe n'ibintu twatwikora mu rusengero, ninde twatubeshe, ninde tuzaduhenda, ninde arabizi wenyine ko ari umupfumu, azarara mu mva z'abapfuye, umuntu arizi ko ari maraya, arangiza mu muzamura amaboko turi mu iki Imana icyubahiro ntabwo arutubwira gutya, nukuri kibibi uhinduka ku mutima. Kwihana si ukuvuga ngo mbabare nkuza nk'itabi, kwihana ni ukureka, kwihana ni ukureka, nibwo uba wihana. Ibindi twibona byo kweza ibitekerezo by'abaturage Bwana sifi n'uburara turangiza abantu b'Imana. Imana umubwira Isaka ngo ntuje mu gihugu cy'Egiputa, ahubwo ngo ugume aho nzagutegeka, ugumaho uri azana na nyirabukwe, ngo bukeye aja guhumba, ngo ageze ahantu hamwe ngo aribwira ngo reka naho ni kwa Bowazi ngo ahageze arabaza atese uyu mukobwa n'uwande, baramubwira ngo ni wa Mumuwabukazi ngo wazanye na Naomi, ngo aramubwira ngo wa mukobwa we ngo uhabwe umugisha n'Imana ya Isiraheli, ngo wahungiye munsi y'amababa yayo, ngo uyu munsi ngo werekanye ineza, ngo irutiyo werekanye bwa mbere. Niki ngiye kubabwira Bwana sifi, ngo aramubwira ngo urumva mukobwa wanje, ngo ntukaje mu murima wundi muntu, ntukaje mu murima wundi muntu, batazakwita umujura n'umunyazi, batazakwita umubandikazi, batazakumena umutwe, utazoseba hano. Ngo amufata ukuboko aramubwira ngo dore umurima wanje urahe uri umujura, uri umunyazi, uri igisebe. Hirya yaho tugakorwe, urumvise? Ngo arongera aramubwira ngo kandi ngo ujunywa no ku mazi, ngo abagaragu banje bavoma, ayo bateretse ariyo uzajunywera, naha honyine tukarenga. Bavandi, ubukristo butagira aho buhera naho burangirira, butagira bwasize nizo. Bwana sifiwe. Yesu yadushiriyeho ubugaba, rusi ahagararaho, ahumbaho, asaruraho, abaho. Ese rwose
naho nyine yagarukiye aho turenga harusi ngo yumve icyo yabwiwe ku mutima. Dufite ibibanza Bibiliya ngo byose ndabyemerewe, ariko ngo siko byose bingirira umumaro. Ese turi kumwe ba? Kwizera nukumenya. Bibiliya ivuga mu gitabo cya Petero ngo kwizera mukongereho ingeso nziza. Ingeso nziza muzongereho kumenya. Kumenya niki? Nukuvuga ngo ndahera aha ngakomereza aha nkagera hariya nkagarukira hagataha. Ibiraha nibyo umwami yanemereye. Ibiraha nibyo bitazanshira umugayo. Ibiraha nibyo bitaragatsembwa ku buzima bwanje. Hirya yaha harari yaravuga Bwana sefiwe ngo ngwino winjire mu rugo rwa data, ngo inyuma ni habe, ngwino winjire. Ngwino winjire mu rugo rwa data, inyuma ni habe. Hari ikibanza. Bwana sefiwe. Aha hari imbuto za kamere n'imirimo yayo. Aha hari imbuto z'umwuka wera zonyine uko zakabaye. Siko bimeze? Nuko ngo mugende uko bikwiriye abo mwana, mumunezeza muri byose, mwera imbuto z'imirimo myiza, bana z'amagambo meza. Mwera imbuto z'imirimo myiza, kugenda uko bikwiriye abo mwami. Nukuza muri inzira ija mu ijuru ni gato cyane, ukinjira ugakwirwa wese n'amaguru n'umutwe n'ibitugu, ukiyegeranya ugakwirwa muri ako kayira, ukinjira ugakomeza urugendo. Umwami yazapima Timazi. Timazi murayizi? Yazapima Timazi agasanga uri muri ka kayira. Yapima no ruhande agasanga ntaho. Dawudi yaravuze ngo Mana ngukebukisha amaso yanje, ngo ye kurora ku bitagira umumaro. Ngukebukisha amaso yanje Mana. Mwami Mana tudwa mura niki kibanza naha. Yesu yabwiye abigishwa ngo bamurinde. Yaravuze ngo umwe yaranje ngo aje he oya mu ndindi ibya kabiri i Galilaya. Siko bimeze? Apani Nazareti, apani Yopa, apani Yerusalemu, mu ndinde kandi mwese muzamuke muje i Galilaya, niho muzambonera. Nuko yarazi ko hari ahantu azobasanga. Bavandi hari ahantu umuntu agera agahura n'Imana, kandi buri wese muri twe azaho yatereye kandi azi ko ahasubiye yokongera agahura n'Imana. Arabizi neza. Gusa turabanyamayeri ntitwobwira nuko byagenze, ariko ntiwohisha umutima wawe. Ibihugu byose byo kwisi 90 nakangaye bizabirya ruswa. Ibi byose muzamubona i Buraya, Amerika nibikeye bitazabirya ruswa muri isi, ariko hari igihugu kimwe kitazakirya ruswa kuva Imana yakirema. Icyo gihugu ni umutima w'umuntu. Ni umutima w'umuntu. Ntako uhenda ngo wemeze kuri uw'Imana kandi ntako wufurira ngo kwemerere ngo uri uw'Imana uri ari mwisayo y'ibyaha ngira ngo nduw'Imana ndi mwiza nyuma sanga nibeshaho. Ninde wohenda umutima wiwe? Ninde wohenda? Hano wotubwira muziki Faransa quand même. Alors je pense que peut-être un dobile français de la rire ensemble nouveau académique mais tukarama sukarunda ariko twagera hirya umutima ukakubwira ngo wa mugabo nta gifaransa nta pi n'utwo nyine two gutora tungaye twarangije nta kintuzi. Niko turirimba tukaririmba ariko twika hasi, umutima ukakubwira ngo ariko mfite icyo nkugaye. Wandikire marayika w'itorero ry'Efeso umubwire ngo ufite inyenyeri 7 ngo akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 ngo aravuga aya magambo ngo nzi imirimo yawe.
kwihangana kwawe ariko ufite icyo nkugaya nukoretse urukundo kandi ibindi byose ngo barabigumanye igitaramo kirya rugazirya guhanura kurya kuzuzwa kurya pia para papa suku zundu ebwende tu byose byari bihari ariko ngo arabitegereza bwana arababwira ngo mwaretse urukundo rwa mbere mwebwe Efeso mwaretse urukundo rwa mbere Paulo ngo aje kubandikira arababwira ngo mwari kure y'amasezerano mwari mutandukanijwe n'ubwisiraheli nta byiringiro byo kuzabona agakiza mwari mufite bavandi hari ijambo umwuka yarise kumva sindaryumva ndacyako nsaba nkasobanurire byanditse muri Zaburi rivuga ngo ni byiza ko abavandimwe baturana bahuje umutima sindaryumva ndacyari ko nkabakaba keretse Imana iri impaye kuko guhuza umutima sanze ari ikintu kigoye cyane guhuza umutima biravuga ngo bigishwa Bwana Sefi ngo bazamuka mu cyumba cyo hejuru siko birivuga pastor ngo barindira icyo umwami yababwiye ngo bamara iminsi nga 10 Yesu yazamutse ku munsi wa 40 nyuma yo kuzuka ngo baje mu cyumba kwa 100 ngo bari nk'ijana na 20 ngo na Mariya nyina wa Yesu yarari kumwe nabo bakinga imiryango bakinga amadirisha ngo barindira hamwe walidumu kwa maombi na vitu vyote kwa ushirika bari mwanyumwe ahantu hamwe bahuje umutima muzguza umutima ni nguku kwa Matayo na Mariko na Luka na Yohana bose bavuga ko Yesu ari umwana w'Imana kandi nta buryarya bose bakemeza ko yababajwe bose bakemeza ko yahanga bagasoba bakavuga ngo akora imirimo n'ibitangaza ngo azuka n'imbaraga n'agaciro bose ngo bakemeza ko yagiye mu bwami bw'Imana kandi bakemeza ko azongera kandi kugaruka niko tubyumva twese sibyo dusenga amatandase abantu barazize ngo ndibasengewe abantu ngo ndibahawe inshingano abandi sinzi ibyo babaye ni wa mwana basigaye mu rugo wawe w'ikirara narezi burya w'ikirara ngo niwe gito ariko nza kumenya ko uyu nguyu ahubwo wasigaye mu rugo w'umuyumbe niwe kabutindi mukuru we yakoze ibyaha bitatu murumuna we yakoze ibyaha bitatu wasigaye mu rugo yabaweho n'ibintu bitandatu ngo abandi binjira mu nzu y'ibirori inzira kingwa ngo asigara hanze niko bizogendekera abantu bitwa ko arabizera kuri ngo bazosigara hanze bamaraya bazaza binjire mu bwami bw'Imana abanywa ibikoro abakoresha bikoro n'abanywa bizoga abari mu tubare baracyavayo baze binjire kandi bakira umwami Yesu n'abasigaye batigeze bitera tatuwaje batarara muri boîte nkanje ngo bazosigara hanze nzibiruriza izakingwa mulango utafungwa urugirizo ukingwa Yesu yaranyobeye Yesu nta muntu kuzoza ngo amubwire ngo muyomba ngo kingura ntagira umwishwa hano ngo pa mudogo ngo turi hano nta famiye yo mwabo iraha ngaha none ngo umwana wa data ngo turi hano hanze ngo twari twasigaye twadutunganye twari twasigaye toro rizo ryamaze kugenda litakuwa limekwisha kumulaki Yesu zo ryamaze gusanganira umwami mu kirere umuntu yaravuze ngo umunsi itoro rizogenda ngo yabonye igikundi cy'abagore be n'ibinini byajeze by'amajosi n'imihiro ngo byabigenda muri quartier byabizerera ngo bihura na pasteur wasigaye afite bibiri ngo pasteur ngo kunyine twakira witeka byarangiye ngo arababwira ngo mwitonde turacyari ko tubifuatiriye muracyari ko mufuatiriya
itorero ryagezeyo kare, ryageze muracyari ko gufuatilia mukutano kubwa gani mulimani mwa Sayuni. Mukutano zoba warangiye, mukutano wa nyuma naho uzobera, igitaramo cya nyuma naho kizobera, amasengesho ya nyuma naho azobera. Niho Yesu yavuze ngo nifuje gusangira namwe Pasaka y'imizabibu ntarababazwa, ngo sizongera gusangira namwe Pasaka iyi, ngo kugeza aho nzozira mu bwami bwa Data. Niwo munsi wa nyuma wo gusangira naye Pasaka ya nyuma. Pasaka ya mwisho itakuwa mbinguni. Bwana ya mahubiri ya mwisho yatakuwa mbinguni, mkutano wa mwisho utakuwa mbinguni, shirikisho la mbinguni, shirikisho uhoho wateule wake Mungu watakuwa pamoja. Mkutano wa nyuma indavanga zoba zasigaye, aba bandi bazoba basigaye. Haba protokole nguricara ha ndandebe zimbere ziruti zinyuma. Protokole n'umutima w'umuntu uzokwemeza hunyura, uzogufunda mu nkongi y'umuriro ureba n'aya maso, uzovogera uvuge ngo ndagushimiye Mana kunciriye irumpi, ushimwe Mana ibi nibyo byari binkwiriye. Abigishwa ngo baje mu cyumba cyo hejuru, barindira muri cyo kibanza, barindira hamwe. Umunsi wa Pentekoste umuriro batungura uvuye mu ijuru, ngo bose baruzuzwa, ngo basangira ibyabo bahuje umutima, ngo bamanyagura umutima hamwe. Ngo Umwami Imana bagwiriza bizera, waliwavuta wengine wasiomjua Mungu, Imana ibongerera bizera kwa mwenendo wao safi, mwenendo wao safi. Lazima injili iambatane na matendo, hivyo tuwavute wengine kwa Yesu. Ngo wapasteri ngo bari faranga zikanisa gute? Inondi birahagera bandi ngo byagenze gute kwanza? Byabitangiriye he? Byabitangiriye gute kwanza? Kutage verbe être engashaga mo je suis gute? Byabitangiriye gute? Dore umubabaro ukomeye kubona twarasenganaga, kajya mu ijuru gasigara cyangwa ukajyayo ngasigara. Mwihangane turi hafi kugerayo, uko urugendo rusigaye ari rugufi cyane, kandi ruri mama wa menshi. Izina rya Yesu zinaho. Hari abantu batakaye nabo ntibazi iyo bageze, imisozi bagezeho nabo ntibabizi. Ugeze mu gihugu kikidaturwa, iwabo w'inyamaswa zihuma, iwabo w'inyamaswa abantu, abo murara nabo mwirirana n'amasega yambaye uruhu rw'intama. Abajama niba gira femina abajamaze bayo, nukuvuga ngo tu abantu mwiriranwa, uwo kwereka abo bari mu mitima wosanga uzawiriranwa n'amasega ryane. Wosanga ugeze mu masega, wahereye mu bizera, wahereye mu bagenzi bagana Siyoni, none ubu nyine nawe ntuzawugeze, abo mwiriranwa nawe ntubazi. Umuntu yakazagenda wagazugenda mu nzira ukumva indirimbo z'ibihimbano by'umwuka ko ziradudubiza mu mutima. Watega bisi kuva ahangaha ni Gisenyi ukaburangije amakaseti nk'atatu,
kumva ya mbere wari ukunama mu ntebe abaraha n'abaraha abagura ibigori abagura ikiwowe nturiyo sinzi ugeze gusa yo kifo chake Stefano yo sinzi ukavuga ngo twashitse ngo bavamo tuzi yo warugeze umuntu akazagenda ahanagura sinzi byabaye Yohana aravuze ngo ku munsi w'umwami nari mu ku munsi w'umwami nari mu ariko abantu si bitekerezo byabo ya ugeze muvandi ko tayi kibanza wabagamo ara hama gara shuti umungeri mwiza yaravuze ngo ariho n'izindi ntama ngo zitari zo muri uru ruhongore ziriyo ngo akwiye nazo kuzishaka yambwiye ngo mbabwire ngo garuka mu ruhongore garuka aho Imana gushaka wibuka aho wabagana ugeze wibuka uko wumvaga Imana umwungeri mwiza ara hama gara garuka wamusubira inyuma we garuka watereye subira muri cya kibanza Isaka ngo aguma Imana yamubwiye ntiyarakigira se ntiyarakigira nyina abi wabo bwite bari barasigaye muri Mesopotamia ayerera ngo munzara yateye yateraga Ibrahim ngo aburiyo yerekera ariko Imana iramubwira ngo ntuzaje mu Giputa ngo uzagume mu gihugu nzakwereka uzagumaho Isaka gumaho baramurwanya gumaho baramwanga gumaho afukura iriba Eseki baramurwanya afukura Sitina baramurwanya ngo agere kuri Rehoboti baraceceka Bwana sifiwe aravuga ngo noneho Imana idushiza hagutse Imana iramubwira ngo nugumaho sinzagusiga sinzaguhana ndi Imana yaso nzasoza ibyo navuze nahanye uzagumaha Isaka agumahanye uvandi gumaho tugiye gusenga inde wumva ko hari cyumuka yamubwiye natambuka imbere dusenge hari cyumuka yemeje umutima wawe ngino dusenge ara gara urukundo ati wambo ewe birusange umugerigiz ara magara ukuba ara kubo ati wambo uzaho wabaga kandi uzi inzira isubirayo ni Yesu
uzaho wataye uzi naho ugeze. Umwungeri mwiza arahamagara mu bibaya, mu misozi n'amataba, mu myorera no mu myonga, ijwi rye rirumvikana ngo garuka 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 garuka, usubira inyuma we garuka, sinza kureba n'igitsure, ndumunyembabazi sizarakariteka, garuka garuka, usubira inyuma we garuka. Mwami Imana yacu, umaze kutuganiriza, utunyweshereje ku mariba yawe, utugaburiye bya byo kurya byo mu ijuru n'ibyo kunywa by'umwuka. None bene data bateye intambwe kubera ko ubavubiye imvura, bateye intambwe kubera ko bahembutse, bagafata agatege bamaze kurya, bamaze kwambara, baje kukubwira aho bageze, kuko bakeneye gusubira aho babaga. Mwana, hari ibibanza ubashakamo, hari imisozi ubashakamo, hari inshuti ubashakamo, hari abagenzi ubashakamo. Mwana, Efurayimu yivanze n'abanyamahanga, abanyamahanga bamumaze imbaraga. Mwami Imana, abashize imbaraga ubasubizemo imbaraga. Mwana, abashize intego ubasubizemo intege. Mwana, ubakize dayimoni yitwa mutima urabye, ubakanguza ibimenyetso byo kugaruka kwawe. Umuririmbyi yaravuze, mbona ubona ko mbyibagiwe, Yesu mbuzanibutse bya byuya wabize. Ganira n'imitima yabo Mwana, ganira n'ubugingo bwabo Mwana. Mana y'imbaraga n'amahoro, ubiyereke kubw'imbabazi zawe, ubababariye, ubejeje, ubatunganije, ubahinduye ibikoresho byawe, ubereje guhagarara imbere yawe, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana, ijambo ryawe riravuga ngo mu burakari wibuke kubabarira. Mwami Imana, mu burakari wibuke kubabarira, mu burakari wibuke kubabarira. Mwana, mu burakari wibuke kubabarira. Mana y'imbabazi, ubaharire ntubaharurire, ubereshe ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ukuri. Iri joro wongere bakubone bundi busha. Mwana, iri joro wongere wiyereke imitima yawe, wongere wiyereke ubugingo bwawe, wongere wiyereke, wongere bakumve. Mwana, wongere bakubone bundi busha, baguhabwe bundi busha. Ubafure b'intwaro zose zima, ngo babashe guhagarara badatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ubarinde umuyaga w'ishuhe, ubatereganye bakubita hirya no hino, mu izina rya Yesu Mwana w'Imana. Ubambike imbaraga no gukomera, mu izina rya Yesu Mwana w'Imana. Ubahagarike ku rutare, woye kubaka ku musenyi. Imvura nigwa, imivu nitemba, bazahagarare bemye batanyeganyega. Ndagushimiye kuko uri birenze ibyo umuntu atekereza, mu izina rya Yesu Mwana w'Imana. Amahoro yawe nagaze imitima n'ubugingo bwawe, none niwe bidashira. Amen. Yesu abaho umugisha.